Nitun kapalit dami at di man nang lelo yo. Lani nung nang tun kailang utahay. Good morning guys. Lasi pinini tu medam si. Elong dim do. That is Silnijan hadak program do. Youth convention. Lasi hadak cetong do nipu. Lasi pini nang join on elong. Song helmet juga helmet cini ada tag lo. Sita aku belak dalang inut. Hadak market dung sina hongkong lo difu. Hello pang tumpon po. Impar kedam lo. So let's start the vlog. Oh impen aku isondolan nitum dong kamu kampen to we dak difu ke something 9 o'clock malam di so. 9 o'clock malam sinali lo. Lasinon bangken nitum takben bar po. So guys, mana bang nitum dak ari accessories adim sang kok yo la banjiro we nam poni pu. Name lo. Atima la bag hardi go oh, bag bang anung rakon chok betul. Oh imben yo by the way je po ban lo thiran ta. Ayah dihapi bu. Jago. Ayah rudi bu. Ini nang nunggu. Rudi. Adbi olay kali. Oh, itu tapi. Ini lo pada dalu kan ya. Benda ada kan timbi nang di dalam. Hela pudi kali lo. Nang sile dia lah. One round up wrong lo. So nona bangke, bag hai rakkan thai lo. Lai si bang cewek kon dongko, impar ke dam lo. Let's go. So non bangke pun itu di Fupen nang bar lo, non bangke japra jalan nang le lo. Tamat khele lo non 12-13 kilometers lo situ lo, adi man ya. Ingke non bangke kelangon lo besen. Dia Fupen bang thom itu tu saya jun pon lang. Non bang lo si sa jun tang lo. Non bang lo sa di man palin tu lo, tak le pau tu. Tonon ya, lasi ditun kapalit dami at di man nang lelo yo. Lani nung nang tun kailang utahay. Lahi lo gate lo program main gate lo. Lasi nona bangke dapen bah po program iten nang. Puyo. Oh finally non bang apa mau main gate bang lo. Non bang nitum kunama holding i kisang ya dia nang lelo. Lasi nona bangke lom su sang po lada lupute main program long join po. I'll see you there.